Cenk, nasıl korkunçlu söz. O insanlarga ne kadar keder көз яшлары кетirdi. Улуу ватан женки вактында жебелерде, гизли тешкилатларда душман эле күрешкен ватандашларыбызга миннетдармыз ве оларның япкан карманлыклары өгүндө баш эгемиз. Оларның арасында Аметхан Султан, Абдураман Решидов, Абдулла Тейфук, Узейир Абдураманов, Сейтнафе Сейтвелиев ве башкалары. Фашист желатларына каршы Кырымның дагы ве орманларында гизли тешкилатларда күреш алып барган, душманга каршы Караманжасына ве Оксафларда күрешкен, корку билмес аскерлерден бирлери менин кардедем Нури Халилов ве айла азалары эди. Нури Карбабам 1917 сенесі декабрның 29-ында Ахмеджит районының Тавдаир көйінде дүнияға келді. 1924 сенесі Коранталары Симферополь районының Суйнажы көйіне көчті. Куртсейт Кардедем бірінші жан женкінде қызмет еткен. Нури Карбабам доғанда о Румынияның Яссы шерінде олған. Ырғат оғлы Ырғат Куртсейт Халилов өзі кебі фақыр фуқарені топлап, 1923 сенесі Суйнажы көйінде колхоз тешкил етті. Нури Карбабам Кырым педагогика институтының тарих факультетini битіріп, 1939 сенесі ожалық фаалиетini Сақ шерінің 4-нче мектебінде башлай. Бу мектеп сақланып қалды веда чалыша. Шу елның декабрь айында Карбабамны арби қызметке алалар. Экинчи жан женки башлаганда Брест шерінде еді ве жебенің бірінші саатлерінден башлап урушларында иштирак етті. Колхоз кавийлешип, колхозчылар аллы такатлы яшап башлаган бір вакытта койны фашист айдутлары басты. Заметлернен тешкил олунган колхоздың мал-мүлкүнү немсе аскерлери вахшийже хырпаладылар. Якмак-йыкмак, асмак-кесмек оларның ниети эди. Яшамактын чарасы калмады. Колхозчыларның от ожаклары сөнді. Сабык рейс Куртсейт Кардедем о вакыт немсе румун солдатларының халкка япкан зулумларını көрүп бек кедерленди. Амма колундан бір шей келмейді. Карт еді. Үлкен оғлы Нури ве келіні Элзаденің юреклерінде качан да олса дагга качуф ниети олганын Кардедем яхшы биледі. Кардедем балаларына ватанга севги балалыктан ашлады. Женг башлаганда күчүк оғлы Жемил 18, кызлары Нажие 17 ве Сабрие 14 яшында едилер. Кардедем балалары яш олса да, оларның ватан үчүн күрешкенлер сырасында олганларыны истейди. Ана топрагымыздан душманны кубуп чыгармак, чарелерини тапыңыз, дагга чыкыңыз, партизанларга кошулуңуз дейди. Кой янындаки подполье аракетинин 5-нче бригадасынын 19 ве 21 партизан отрядларынын багландылар. 1943 сенесінің октябрь айында Нури Карбабам, Элзаде Битам, оғлан кардашы Жемил, кыз кардашлары Нажие, Сабрие дагга партизанлыкка кетелер. Тезден Кардедем партизан отрядының разведгруппасы командиры олаrak тайынлене. Нури Карбабам партизанлык девринде бір чоқ женкевер операцияларда иштирак етті. Немсе ве румун гарнизонларына, солдат казармаларына япылган жесаретли уҗумларны азырлады ве бу уҗумларда жесөрлүк нумунесini көстерди. Разведкачы сыфатында о отряд командалыгыны немсе румун аскерлерини дислокациясына арби техникаларынын топланган нокталарына айыт кыйметли малуматларын темин этти. Дерен айыр койунун янында Калам адыны ташыган юксекче бір байыр бар. Оның төпесінде Кырым партизанларының хатырасына коюлган бір эйкел тура. Эйкелнің диварына фашист оккупантларынын канлы урушларда Караманжа элек олган партизанларының адлары язылы. 9-нчы сырада Кардедемнің кардашы Жемил Халиловның адыны көрмек мүмкін. Яш Кувет колхозының яш тракторчысы Жемил Халилов 1942 сенесінің күзінде көңүллүү оларак партизанларга кошулду. Бу вакыт о 18 яшында еді. Немселерге шефкатсызлык көстермек ниетинен дагга чыккан Жемил Кырым партизанларының Шимали бирлешмесиндеки 21-нчы отрядның бүтүн женкевер вазифелерини аля эда эткен жесүр разведкачысы болду. Жемилнин барган жеринден бош кайтмаганын билген командалык эң месулиетли вазифелерини бежермекни оңа авале эткен. 1943 сенесі декабрь 29 гечеси немселер Буюк Куветнен 21-нчы отрядның Мудафаа зонасына сокулдулар. Партизанлар соңки патронуна, соңки нефеслерине кадар уруштулар. Бу вакыт эки тарафтан да гайып чок болду.
Яш партизан Жемил Халилов бу урушта караманча элак болду. Элзаде, Сабрие, Нажие да яш олсалар да девамлы вакыт халк интикамчыларынын сырасында болуп, оккупантлар менен амансыз күреш алып бардылар. Барот коклаган. Урушларда пишкенликнен эркеклерден калышмадылар. Олар женкевер операцияларында иштирак этмектен башка көйлерге чыгып отряд үчүн ашайтмалары, урба, яралылар үчүн медикамент тапшырып кетирүүдүлөр. Өзлери тапшырып кетирген максулатларындан партизанлар үчүн сыжак аш пиширип бередилер. Керек болганда разведкага чыктылар, эллерине автомат алып женкилештилер. 1943 сенеси апрель айында немселердин партизан отрядына япкан шиддетлүү ужумларыны уруп кайтарууда Элзаде, Сабрие, Нажие жесүрлүк нумунесин көстөрдүлөр. Немсе солдатлары отряд зонасына кирип болмай, уруш мейданында чоктан-чок өлү ве яралы калдырып качтылар. Бу урушта Элзаде контузия болду, Сабрие исе яраланды. Отряд командиры бүтүн чарелерини көрүп, яраларны самолет менен Краснодарга госпиталге жөнөттү. Нажие Кырым азат олунганга кадар партизанлар сафында болду. Элзаде ве Сабрие bir госпиталде болуп, ондан тедавиленип чыккан соң 1944 сенеси февраль айында Керч ярым адасына десант түшкен аскерлери сырасында эдилер. Олар Керчни, Ахмеджит ве Акъярны азат этүүдө иштирак этип, женкевер медаллеринен тагдирлендилер. 1945 сенеси 15 июльде Картбабам женктен демобилизация болган. Өзбекистанда айлесini тапа, амма не анасы, не бабасыны көрүп оламады. Олар вефат эткен. Тата ве ага кардашларына тасил алмага, зинат тапмага жардым эткен. Мен Карбабамдан Галебени насыл каршылаганларыны сураган эдим. Элинде сила алганларыны көккө атеш ача эдилер, кычырша эдилер, бір-біріні құчақлап, хайырлап, опшы еділер. Кырым татарлар есенді ватанымызға қайтарық деп үміт етеді, деді Карбабам. 1944 сенесі чоқтан-чоқ орден ве медаллерінің тагдирленген женкевер Карамани аскеріні айлесінен берабер бүтін халқы иле ана топрағындан сүргүн еттілер. Тек 1989 сенесі Нури Карбабама өз туған ватанына қайтмаға кысмет олды. Сақ шерінде ерлешті. Нефакажы олса да о дайыма халк ишлеринде, милли арекет тедбирлеринде фаал иштирак этеди. Кырымны фашист желлатларынан азат этип, кырым татарларынын буюк иссеси болгон акында мектеп талебелерине аңлата эди. Женктен соң Карбабам чоктан-чок фахри ярлыклар менен тагдирленди. 2008 сенеси Карбабама Сак шээринин итибарлуу инсаны унваны берилди. 93 yıl өмүр көрүп, Галебенин 65 yılligina bir kaç ay kalganda Nuri Kardedem bu dünyаны terk etdi. 2 yıldan soң Элзаде битам да кечинди. Аллах рахмет эйлесин жанларыны. Мен айле шежеремиздин темелинде ойле карамани инсанлар болганына гурур дуям.